na wotwe atwa mu ye na nyasmehwa mabuna wo Twifo Abodom ene omo counterpart ye wo Wassa Hemanso a eno so e Wassa East mensene mu atoye mantemo ene aye bloody pa nyasmehwa chese ensika twie ni moja hwegu akoso no empanifo kiremo se na ene enyan papa na we nyina no wonom kiremo se wake pio ena chese boys ya wonom ko wake pin ko twitwi so ne ade a ene sa chese ba akoko yi ni nsa ede ko twa wo foforo asom no se yo mahwemasoma mo de mo twa na mbehunu se no akwa friend squad ya ba squad nso ba ya ne ejai we fa pentoa we ya twese kan chese hu ba no ne ade nyina wo mo de ayanche wo mo wo pa ma chese posifo ne ba mu a ensemi wo mutimi eso ano enkyeremu akache no wo manyafo Jerry John Dakwa ya wono ya Assembly man Twifo Abodom sei eno de to Akoma kase enim we keep NBC o Hemanso nso ekura ni o mo boshi o mo Western region them say boys ni bi ko na nipa me ni bi ko nya ntokwa bi ho nti eso atwa nti elani 3 days na boys two o mo fra Abodom ha o mo ko mo nyonko bi o so mo ni kodi nkomo o mo free boy ni dem pie ya na community na to share o mo so in fact I witness o mo ho de na yes anu nya ebi mu de ma mo ba na de ate to mo bo boys two na no mo to ngulem ko pie class bi ho e kwa ba ko de ene dan kwa mpo ansa na wotumi enya direction o ba fi ase mo so ba na se bufu so wo mti o mo ye se ko mo so ma Hemanso ni bia anso ye de emetwemo ha Manyafo Jerry John Dakwa Assembly man Twifo Abodom electoral area Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services Bomade Pemu